chegaron as festas das Pontiñas. Eu vivo ali desde os 6 anos e para mí é un orgullo porque o ano pasado intentei tocar ali, pero había cartos para orquestas, pero non para grupos. Entón, pois, bueno, este ano parece ser que o Concello se está portando. Estaremos ali o vindeiro venres día 12, vale? 10, media, 11, por aí. Moitas gracias.
Eu son